ni igitondo cy'itariki 26 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 n'amakuru agezweho none hayemeza byinshi cyane ku bijyanye n'imirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo. Ibintu bihinduye isura ibyo benshi batekerezaga biratunguranye, sibyo bibaye. Ni nyuma y'uko 23 yakomeje kugenda irwana igerageza gukora ikirwa Kivu Republic. Ubu benshi bagiye bemeza neza ko bisa naho byari bigoranye, ariko ikigezweho ntabwo ari Kivu Republic. Ubanza 23 yarakomeje kugenda iyo byamarari ndetse ikaza kugenda itungura benshi cyane, ahubwo Tshisekedi akaza kugenda agerageza no kurwana na Kivu Republic, maze 23 kuko yari ifite gahunda yo kwiyomora kuri leta ya Kinshasa bikaza kurangira noneho ngo kigiye guhabwa ubwigenge neza yifashijwemo na Joseph Kabila hoze utegeka iki gihugu cya leta ya Kongo ndetse agitegetse imyaka myinshi cyane wasimbuye na Tshisekedi. Uyu mugabo kandi uri kumwe na 23 hariya mu mujyi wa Goma. Kuri ubu ngo Volcano Republic yo igeze neza ku ndunduro yenda kwemezwa. Ibintu biratunguranye cyane. Iyi Volcano Republic ije gute mu gihe benshi bibazaga ko ari Kivu Republic? Volcano Republic yatangiye kunugwanugwa ndetse benshi bavuga neza ko process zigeze kure, ibyo bagaragaza nkaho ari ibintu bitunguranye cyane, mu gihe benshi bari biteze Kivu Republic kubera ko nubundi ari Kivu y'epfo na Kivu ya ruguru, ariko bisa nkaho byakomeje kugenda bigorana. 23 nyuma yo kubona neza ko yakomeje kugenda itegwa imitego mu bijyanye na Kivu ndetse ikaza kugenda yitambikwa ku buryo bukomeye cyane na Kayikwamba ndetse na Tshisekedi, bakomeza kugenda batanga ibimeze nkaho ari ugushoreka mu mahanga n'ahandi. Ubu tuvugana Kivu Republic ntabwo benshi cyane bongera kuyivuga kuko hagezweho icyitwa Volcano Republic yo ngo n'ibyangombwa byamaze kugenda bitunganywa. Benshi bavuga neza ko 23 ibi yabikoze mu bimeze nko kuyobya marari. Ese Kivu Republic iraza gushoboka nubwo 23 nta kirabitangazaho, cyangwa se Volcano Republic yamaze gushyirwamo imbaraga na 23 ifatikanyije na Kabila niyo iza gushoboka, cyangwa 23 iri gushakira habiri kugira ngo aho biza gukundira ariho iza gukubitira? Ibi ndaje mbigusobanurire neza cyane, urumva byinshi cyane. Nanone kandi ndakubwira neza ko ikisanga n'ibintu bitoroshye 23 nyuma yo kurasa ikibuga cy'indege hano mu ntara ya Cupu. Ahangaha neza habaye ibintu bitandukanye cyane. Abasirikare barindaga ikibuga cy'indege bagaragaye bahunga amasigamana nyuma yuko 23 iharashe ndetse ikaba yatangiye kwegera imbibi z'iki kibuga cy'indege. Ibintu birakomeye. Tshisekedi aracyatabaza kugeza kuri ubu ngubu mu isi n'umugenzi, ahavuga neza ko ikibuga cy'indege cyakoreshwaga ngo n'abaturage, mu by'ukurikira ni ikibuga cy'indege nyine n'ubundi mpuzamahanga ngo cyamaze gushimutwa n'izi ntare za Sarambwe. Ibi byamushyize kuri pressure ikomeye cyane, ndabikubwira uko byifashe kugeza ubu. Ni inkuru zisobanura byinshi cyane rero zemeza neza ko igisirikare cya 23 cyamaze kuba gitanga isomo rikomeye cyane. Ariko kandi reka duhere kuri iyi nkuru yemeza icyitwa Volcano Republic yo ije gute. Ni ibintu bituruka hariya mu mujyi wa Goma neza ngira ngo murabizi n'ubundi 23 yahoze ituruka hariya mu birunga nk'uko bitangazwa ndetse byagiye bigaragara, bitewe n'uko izi ngabo za 23 zari zariruka ndetse Tshisekedi atifuza ko bagira uburenganzira ku butaka bwa Kongo. Aha rero niho hakomeje kugenda havugwa byinshi cyane mu bijyanye no kuba aba basirikare ba 23 baturuka hariya muri Volcano ndetse na za Virunga parike n'ahandi baza kugenda bagerageza kurwanira uburenganzira bwabo. Ibi kandi baza kuba basa n'abagiye babigeraho mu bice bitandukanye, kuko kwigarurira ibi bice bingana gutya biruta bimwe mu bihugu byo muri Afurika. Bisa naho hari ubutwari 23 yagize. Kugeza kuri ubu ngubu rero hagiye havugwa igihwihwiswa kenshi cyavuzwe ni Kivu Republic. Benshi bagiye banagaragaza ibirango birimo nk'idarapo ririmo umuhondo n'umukara n'ubururu wijimye ndetse n'inyenyeri, bemeza neza ko iyi ariyo Kivu Republic igomba gushingwa maze ikigarurirwa na 23. Nyamara benshi cyane bagiye babivuga 23 mu gihe yari itariyungwaho na Joseph Kabila wahoze utegeka iki gihugu cya Kongo. Kuri ubu ngubu uri kumwe n'intare za Sarambwe hariya mu mujyi wa Goma.
hafi neza nyine n'ibi birunga M23 yaturutsemo. Noneho hagezweho ikitwa Volcano Republic M23 ishaka gushinga. Ibintu birakomeye cyane, ntabwo byoroshye na gato kugeza kuri ubu ngubu. N'amakuru aturuka muri etat major ya M23 benshi bemeza neza ko imyanzuro yamaze kugenda ifatwa ndetse kubera ko Joseph Kabila yayoboye iki gihugu cya Kongo azi umuvuno ndetse naho bigomba kunyuzwa. Volcano Republic iraza gushingwa bihuzwe nuko M23 yaturutse hano mu birunga, ndetse ibintu biraza kuba bigenda bijya mu buryo. Benshi baragaragaza neza ko Tshisekedi n'ingabo ze ubu noneho amapiyo barishaga menshi yamaze guhinduka nkaho ari ibigarashata kibara kugeza kuri ubu ngubu, kuko Kivu Republic bari bamaze kugenda bayitega imitego. Nyamara benshi baravuga neza ko ibingibi M23 iri kubikora na projet ya Kivu Republic itigeze ihagarara, ariko Kivu Republic iraza kubidashyirwamo imbaraga zikomeye cyane. Haza gushyirwa imbaraga ni hano muri leta ya Volcano cyangwa se Volcano Republic, leta y'ibirunga ni nk'ako twabigenekereza, ndetse ibintu biza kuba bisa nkaho bishyira ku gitutu Tshisekedi. Ubu tuvugana benshi baremeza ko M23 yamaze gucanga ipiyo kugira ngo irebe iyarya, haba Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi bo ubwoba bwabatashye. Biravugwa neza ko ubutaka bwo butaza kuba bwahindutse, ahubwo izina riza kuba rihindurwa. M23 icyaza kuyikundira mbere yaba Kivu Republic ndetse na Volcano Republic akaba ari cyo kiza kugenda gishyirwamo imbaraga. Turaza kumenya ibijyanye n'ibirango niba biza kuba bigenda bijya hanze nk'uko ibya Kivu Republic byagiye binugwanugwa, aho benshi cyane bemeza ko kugeza ubu Tshisekedi n'ingabo ze bakomeje kugenda bakubitwa igitego gikomeye cyane mu bijyanye na politiki. N'amakuru yarasobanura byinshi cyane. Nanone ndakubwira ko igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kuboroga gitabaza kivuga neza ko Kisangani Airport cyangwa se Kisangani International Airport yongeye gutungurwa ku buryo bukomeye cyane n'ibitero bya Alliance Fleuve Congo. Izi nyeshyamba zongeye kuba zihagaba ibitero bikomeye cyane byatumye abarindaga iki kibuga cy'indege bongera kwirukanka amasigamana bakaza kugenda bahunga nk'uko bigenda bigaragara. Nagahinda gakomeye cyane kuri Tshisekedi wongeye gusaba uwo yimye atabaza abayisi n'abagenzi, avuga neza ko yugarijwe kugeza kuri ubu ngubu. Ibintu birakomeye, ntabwo byoroshye na gatoya ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo. N'amakuru agezweho asobanura byinshi cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano ikomeye cyane, noneho ibisa naho bikomeye cyane biri kubera muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice bya Rubaya ndetse n'inkengero zaho, ahakomeje kugaragara amadrone menshi cyane y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amadrone akomeje kumisha ibibombe biremereye cyane mu bice bituyemo abaturage ndetse n'ahaherereye ingabo za M23. Ibi rero nibyo bitumye General Nziramakenga Emmanuel uzwi nka General Sultani Makenga yamaze gutanga itegeko rikomeye cyane. Imihanda igera kuri 3 yerekeza mu bice bya Rubaya hasanzwe hacukurwa amabuye menshi cyane y'agaciro ndetse yiganjemo amabuye ya koruta. Hibutsa ko ibi bice nibyo bivamo amabuye ya koruta ya karite nziza ndetse n'ubwoko bwinshi bw'amabuye ndetse amabuye menshi cyane ku isi acukurwa muri ibice bya Rubaya. Ibi kandi nibyo bituma Tshisekedi yamaze kurakara cyane, akomeze kugenda yohereza ingabo nyinshi agahishyi muri operasiyo zikomeye cyane zo kwimura no kwirukana intare za Sarambwe muri ibi bice. Kuri ubu rero M23 binyuze muri General Sultani Makenga umugaba mukuru w'izi ngabo yamaze gutanga itegeko rikomeye cyane. Imihanda yerekeza Rubaya neza mu bice bisanzwe bicukurwamo amabuye y'agaciro yamaze gufungwa, ndetse hari n'ingabo za leta ya Kongo zagotewe hagati muri iyi mihanda 3. Ibi ndabikubwira ni naho hari kumvikana amasasu menshi cyane aremereye. Ndakubwira iby'iyo operasiyo ikomeye cyane, ibintu bisa naho byakomeye, ibibombe birimo biravuza ubuhuha, drone za kamikaze n'imodoka bya BM24 combat byatangiye kwifashishwa. Nanone kandi ndakubwira ko urugamba rumeze nabi, nubwo bimeze bityo muri Kivu y'Amajyaruguru ahangaha hafi na za Rubaya neza ukamanuka ugana na za Masisi ntago byoroshye. Ndahita nanone nkujyana muri Kivu y'Amajyepfo nanone hafi n'u Burundi, ndetse naho ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda zihangana ku buryo bukomeye cyane twirwaneho. Izi ngabo za twirwaneho rero MLDP, izi ngabo z'abanyamurenge zongeye kuba zikubitwa ku yindi nshuro
birindiro, ariko nanone zakoze igitendo gikomeye cyane icyatumye umugambi w'ingabo z'u Burundi utagerwaho. Ni mu gihe 23 ahangaha ikunze gufatikanya n'izi ngabo za twirwaneho ku munsi w'ejo zari zagerageje gusubizwa inyuma n'ingabo z'abarundi zasaga n'izifite umuvuduko udasanzwe, nanone byongeye kugerageza kwisubiramo, ariko izi ngabo za twirwaneho zisa naho zifite strategy zahise zica abayobozi babiri mu gisirikare cy'u Burundi bari bayoboye urugamba. Nuko urugamba rwabaye nk'uruhagarara ndetse bahita basubira mu birindiro byabo nyuma y'uko bari bamaze gukora amayizuro bacanyweho umuriro, baje kwisubiraho ndetse bigaragaza nk'intwari nk'abagabo bakwiye kurinda ibice bavukamo. Nizi nkuru ngiye kukubwira, ibintu birakomeye cyane ku butaka bwa Kongo. Nibyo koko ni amakuru asobanura byinshi cyane ku bijyanye n'urugamba, imirwano ikomeye cyane iri guhuza igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'uyu mutwe wa M23. Noneho ibintu birakomeye, intambara yavuye mu bijyanye no kwigarurira ibice, noneho hagezwemo ibijyanye n'ibuye ry'agaciro. Ahangaha ho rero amaraso agomba kumeneka uko byamera kose, yaba y'abaturage ndetse n'ay'abasirikare ku mpande zombi. Ubusanzwe ibi bice bya Rubaya ni ibice binini cyane bisanzwe bicukurwamo amabuye y'agaciro nk'uko bigenda bigaragara. Igisirikare cya leta ya Kongo muri rusange cyagiye kigerageza kenshi kugaragaza neza ko ibi bice bya Rubaya M23 ishobora kuba bifite mu buryo busa naho ngo budafututse nk'uko bagiye babyigaragariza, ari nayo mpamvu basa naho bagiye bahagaba ibitero. Tshisekedi yagiye yitabira inama zitandukanye aho yabaga asaba ibikoresho ndetse n'ibindi bizifashishwa muri uru rugamba arwanamo, ariko ababisaba akababwira ko azabaha amabuye y'agaciro, nyamara akabizeza ibitangaza kuko aya mabuye y'agaciro siwe iyakontorora nk'ibi bice bya Rubaya. Ubu tuvugana rero igisirikare cya leta ya Kongo cyakomeje kugaba ibitero karahabutaka, ibitero karundura muri ibice bya Rubaya nk'uko bigenda bigaragara. Benshi mu basirikare ba M23 bakomeje kugenda bahangana n'ibi bitero kugeza ubwo General Sultani Makenga atanze itegeko rikomeye cyane. Ni itegeko yatanze ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari biganjemo bari kunyura ku butaka bagomba guhita bagoterwa muri ibi bice ndetse bagacucumwa ku buryo bukomeye cyane. Ni imihanda yerekezayo ikaza gufungirwa mu birometero nibura nka 3 kugira ngo umutekano ukomeze uhinde. Ni ibitero biri no gukoreshwamo indege. Aha rero M23 yakoze strategy yo kugira ngo ibanze iburizemo ibitero byo ku butaka, ibone uko uhangana n'ibi bitero biri kunyura mu kirere by'igisirikare cya leta ya Kongo. Ibi rero byaje gutuma General Sultani Makenga atanga itegeko rikomeye cyane ahangaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bya Rubaya, aho abasirikare ba M23 bahise bafata umwanzuro ukomeye cyane wo kuboroka inzira nyinshi cyane. Inzira zanyuragamo intwaro z'igisirikare cya leta ya Kongo baziborokiye mu birometero ngo birenga 3 nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Imihanda igera kuri 3 yafunzwe. Ubu tuvugania ibirindiro by'ingabo za leta ya Kongo bisa naho byamaze kunetralizwa ku buryo bukomeye cyane, ariko ikibahangayikishije aba basirikare ba Kongo ni bagenzi babo basa n'abamaze kugoterwa muri ibi bice. Namakuru agaragaza neza ubwo M23 ya deployingaga abasirikare benshi cyane bo kuboroka imihanda. Hari abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo basaga n'abasigaye hagati. Aba nibo bateje inkeke uko bari buze kwikura muri ibi bice, niba bamanika amaboko cyangwa niba bagerageza kurasana. Nubwo bisa naho bigoye, bari hagati nta ramforo y'abasirikare babona baza kubatera inkunga kugira ngo basohoke muri ibi bice, kandi bisa naho M23 yabiteguye cyane. Igisigaye nuko bashobora kuza kuraswa urufaya cyangwa se bakemera kumanika amaboko, maze ibi birombe bigakomeza kugwa mu maboko ya M23. Ibitero byo bya Tshisekedi n'ingabo ze mu baturage hariya za Rubaya birakomeje. Ibyo benshi bavuga neza ko Tshisekedi nanone ari gukora amakosa akomeye cyane ahangaha ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nanone kandi mu bice bya Kivu y'Amajyepfo ndakubwira neza ko hakomeje kubera imirwano, ay'ingabo z'abarundi zatakaje abasirikare babiri bakomakomeye, bamwe mu bayoboraga urugamba ndetse bageragezaga gupanga uko biri buze kugenda mu bijyanye no kuba batera ibitero bikomeye cyane ku ngabo za twirwaneho. Ibi rero byaje kuba nyuma y'uko twirwaneho yari yamaze gucanwaho umuriro isubira inyuma, nyamara iza gukoresha systeme yo gukora ikimeze nk'ambushi ikomeye cyane, iza guhitana abayobozi babiri b'abasirikare b'u Burundi. Icyatumye twirwaneho itayongera kwa advancinga nyuma yo yari yamaze gukora withdraw isa n'iri guhungiza ingabo zari zayicanyeho umuriro. Aba basirikare bakuru bakimara gupfa, izi ngabo z'abarundi zisa naho zikanzemo ndetse zikeka ko hashobora kuba hari izindi imbaraga zigiye gukorwa n'ibindi bakoraga. Batekereza ko bashobora kuza kwisanga mu mitego y'izi ngabo, ibyatumye baza gucika intege batangira gusubira inyuma. Aha rero niho twirwaneho nayo yatangiye kubacaniraho umuriro ku buryo bukomeye cyane.
ibintu ntabwo byoroshye na gatoya ku ruhande rw'imirwano, aho igisirikare cya M23 cyongeye kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane izi ngabo za leta ya Kongo. N'amakuru agaragaza neza ko ingabo za leta ya Kongo zongeye gutungurwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho iki gisirikare cya leta ya Kongo M23 yongeye kugitunguza drone y'intambara nk'uko amakuru agenda bigaragaza mu bitero bikomeye cyane byari bikoresheje ibimodoka by'intambara ndetse na bya burende bikomeye cyane BM24 Combat. Imbunda zirasakure ibi bimodoka byari byamaze kugezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Igisirikare cya leta ya Kongo cyasaga n'igishaka kurimbura kitababariye n'ibice bya Kivu y'Amajyaruguru hafi na za Rubaya, aho igisirikare cya leta ya Kongo kiri gushaka kwisubiza ibirombe ndetse n'ibindi bice bya Rubaya. Nkubwira neza ko ubu tuvugana umuriro uri kwaka na M23 yifashishije drone y'intambara yo mu bwoko bwa kamikazi, niyo yabashije kuba yagabanya umuvuduko w'ibi bimodoka ndetse n'ibitwaro by'ingabo za leta ya Kongo byabashije gushya bigakongoka. General Makenga Emmanuel uyu kandi akaba yamaze kongera kwihanangiriza Tshisekedi usa n'urukuririra mu myotsi kugeza kuri ubu ngubu. Ni inkuru ikomeye cyane igaragaza ubushongore bwa M23 bwongeye kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ibi ndaje mbikubwira uko iyi operasiyo yose yagenze. Ndakubwira neza ko mu nkengero nanone z'umujyi wa Goma hongeye kugaragara abasaga n'abagambanyi, bivugwa neza ko ari maneko z'igisirikare cya leta ya Kongo nk'uko benshi bakomeje kugenda babisobanura. Izi maneko benshi bavuga neza ko arizo zikomeje kugenda zigerageza kumenya ibice birimo bamwe mu bayobozi ba M23 ndetse kugira ngo abakoresha drone baze kumenya uko baza gukora izi operasiyo zabo. Ni agahinda gakomeye cyane kuri aba kuko bamaze gucakirwa bagera kuri 6 muri fu ikomeye cyane yakozwe na M23 binyuze mu butasi. Ntabwo nanone byoroshye iyo nkuru ndayikubwira, ariko ndabanza nanone nkuzengurutse za Rubaya, nanone ningukura Rubaya ndahita nkujyana muri Kivu y'Amajyepfo hafi n'umupaka w'u Burundi na Kongo, aho ngiye kugaragara imirambo y'abasirikare b'u Burundi bagera kuri 12. Ibintu byakomeje gutera benshi cyane kwibaza, aba basirikare bishwe nande, bapfuye gute? Ibintu ntabwo byoroshye. Ni inkuru zikomeye cyane rero zigaragaza neza ko igitero cy'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyari igitero gikoranye imbaraga z'umurengera zisa naho ari kirimbuzi, imbaraga kandi bisa naho zari zifashishijwe n'ibikoresho bikomeye cyane. Imbunda ziremereye cyane za BM24 Combat zongeye gukoreshwa n'igisirikare cya leta ya Kongo, ariko ibi ntabwo byigeze bitanga umusaruro kuko M23 kibona imbaraga iki gisirikare cya leta ya Kongo kizanye mu bice nka Rubaya ahabarizwa amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi by'agaciro bikomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo kiri gushaka kwisubiza kugeza kuri ubu ngubu. Benshi bagaragaje neza ko ari agahinda gakomeye cyane kuri Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Fachibeto, uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo ukomeje kugenda ari koroza, ndetse benshi bemeza neza ko ubu ngubu asa n'uwicariye intebe ishyushye arimo araririra mu myotsi nyuma y'uko M23 ikoresheje drone ya kamikazi gatwika ibi bitwaro ndetse n'ibi bikoresho ku buryo buteye isoni, ndetse benshi bibaza uko byakozwe. Hagaragaye ikimeze nkaho ari agahinda muri izi ngabo za leta ya Kongo. Mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyakoresheje imbaraga z'umurengera, ariko M23 iza kubona neza ko kubahagarika bishobora kuza kugorana cyangwa ikaba yahatakariza bamwe mu basirikare bayo bakomeye. Iza gufata umwanzuro wo gukoresha iyi drone nanone kuri iyi nshuro, aho iyi drone ya kamikazi yaje kuba yarasa kuri ibi bikoresho bitangira kuba umuyonga. Izi ngabo za leta ya Kongo nta kindi zagombaga gukora kuko uyu muhanda werekeza Rubaya hafi n'ibirombe wari wababanye nkaho ari urugendo rutarabaho. Igisirikare cya M23 cyese gitangira kurasana nabo, ibyaje gutuma basubira inyuma. Ibitwaro birashya birakongoka, aho benshi bemeza neza ko kugeza na n'ubu Tshisekedi ibi atari kubyumvisha, nyuma y'uko aba yamaze kugenda yemerera amahanga ibi birombe ndetse n'ibindi. Bisa nkaho yumvaga neza ko ashobora kubyisubiza nyuma y'uko akoresheje imbaraga z'umurengera, ariko General Sultan Makenga yatanze itegeko abahungu baza kuzibira ibi bitero ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana n'agahinda gakomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo. Nanone kandi hakomeje kugaragara ibitero bikomeye cyane bigeragezwa gukorwa mu buryo butandukanye. Abasirikare b'ingabo za leta ya Kongo by'umwihariko ngo abanyuze mu ishuri rikomeye cyane ry'ubutasi ryo muri Israel bagaragaye bafatwa na M23 mu mujyi wa Goma neza mu nkengero, ndetse benshi bemeza neza ko aba bacakiwe bari bafite imigambi mibisha ndetse n'udukoresho dukurura amajwi. Utu dukoresho
dukurura amajwi tukaba twifashishwa mu buryo bwo gutarakinga ngo n'amatelefone kugira ngo baze kumenya ibice birimo bamwe mu bayobozi ba 23 mu gihe bafite kontakte zabo. Ibi rero benshi bemeza neza ko bamaze gucakirwa na 23 ndetse yamara kubafata bakaba bahuye n'uruva gusenya abagera kuri 6 bamaze gufatwa ndetse mu nkengero z'umujyi wa Goma. Benshi bemeza neza ko irari isomo rikomeye cyane intare za Sarambwe zamaze gutanga ndetse hagiye gushobora kuba haba ibintu benshi cyane batigeze babona. Aba bafatwa nk'abagambanyi cyangwa se maneko z'igisirikare cya leta ya Kongo zafashwe ndetse benshi bemeza neza ko uburyo zafashwemo ari uburyo bw'ikoranabuhanga aho 23 byanyuze mu butasi bwayo nayo ikaza kwihanangiriza abangaba. Byemezwa neza ko bashobora no kuza kwicwa mu gihe baba bamaze kuba bakurwamo amakuru yose y'ingenzi yo kwifashishwa na 23. Turi kuvuga ibi ngibi muri Kivu y'Amajyaruguru ahakomeje nyine kubera ibitendo bikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba y'igisirikare cya leta ya Kongo cyo gikomeje kugenda kibihomberamo kugeza ubu ngubu. Ibirombe bikomeje kubura, abatasi babo bakomeje kugenda bacakirwa. Muri Kivu y'Amajyepfo naho harumvikana imirambo y'abasirikare b'u Burundi yaje gucakirwa ndetse no kuba ko ibi mirambo nyine bayifatiye hafi n'umupaka w'u Burundi na Kongo. Benshi bibaza uwisha abasirikare. Abasirikare bemezwa neza ko bagera kuri 12 imirambo yaje gusangwa hafi n'umupaka w'u Burundi na Kongo ariko ku butaka bwa Kongo. Ibi bikagaragaza neza ko abasirikare b'u Burundi bagerageza kwambukira mu bice bitandukanye bisa naho bitari main kuko abenshi banyura ku mupaka wa Gatumba ndetse na Kavimvira ariko kuri ubu ngubu mu rwego rwo kugerageza kucengera ndetse mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane hagaragaye abangaba byemezwa neza ko bashoboraga kuba bari kugerageza kwambuka maze bakaza gukubitana na bamwe mu ntare za Sarambwe barakaye cyangwa se twirwaneho kuko ntibiramenyekana wabishe maze barabica babagarika muri ibi bice aho benshi bemeza neza ko ari agahinda kuri iki gisirikare cy'u Burundi. Induru zirimo ziravuga hakurya Bujumbura perezida w'u Burundi arashinjwa kohereza abasirikare muri misiyo zitari ngombwa ibikomeje kugenda bimugaragaza nkaho ari umwe mu basirikare bari bakwiye kuba batagifite amapeti ya generali nubwo ari perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Turi ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2026 n'amakuru agezweho aka kanya yihutirwa cyane. Amakuru ari kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'amakuru yemeza neza ko umutwe wa Alliance Fleuve Congo AFC 23 uyobowe n'uyu mugabo Nziramakenga Emmanuel uzwi nka General Sultani Makenga yamaze gutanga itegeko rikomeye cyane ku basirikare b'itsinda rikomeye ry'abakomando bagombaga kugaba igitero ku bacancuro bageze mu mujyi wa Uvira ku munsi w'ejo. N'abacancuro baje gutanga umusada ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC nk'uko bisanzwe kandi aba baje kuba bakorera mu ngata bananiwe ndetse bamaze kuva kuri ubutaka bamaze kugera iwabo mu gihugu cya Rumaniya ndetse bagenda babari inkuru mbi cyane kuko haje abasirikare b'abacancuro barenga 120 habashije gusubirayo 65 nabo basubiyeyo nta nkuru yo kubarwa harimo inkomere muri bo bitewe n'ibitero bagiye bagabwaho. Aba kandi bakoreshaga drone ndetse n'izindi ndege z'intambara aho zaturukaga ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ku butaka bw'u Burundi, izindi zigaturuka ku kibuga cy'indege cya Kisangani ndetse na Karehe nk'uko byagiye bigaragara. Aba kandi bagiye bagabwaho ibitero 23 kugira ngo ibace intege maze ibashe kuba yahangana n'ibi bitero bya kajugujugu n'amadrone byayisangaga muri Plaine d'Or zizi imbere yuko iharekura. Amakuru kandi yamaze kujya hanze yemeza neza ko itsinda ry'abahibu iri ni itsinda rikomeye cyane rya Special Force y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ariko kandi iri tsinda rikaba ryarashyizwe mu maboko ya FDLR uyu mutwe w'iterabwoba urwanya leta y'u Rwanda kandi bivugwa neza ko ubucura imigambi yo guhungabanya umutekano. Uyu rero wagerageje kwitambika intare za Sarambwe muri operasiyo ikomeye cyane yo kujya kuhangana n'aba bacancuro ntabwo byabagendekeye neza na gatoya nk'uko amakuru abigaragaza. Ibiturika biremereye cyane habanje gukoreshwa imbunda ntoya ndetse n'ibikoresho bya gikomando birimo ibisanzwe byifashishwa nk'udushoka, ibiziriko, ibyuma bitandukanye ndetse ahaje kugaragara imirwano ariko kandi tumvikanyemo ibiturika nibwo 23 yaje gukoresha imbaraga z'umurengeri basha kugera aherereye aba bacancuro. Ibyo benshi bemeza neza ko mu by'ukuri aba bacancuro bahuye n'uruva gusenya nyuma yuko 23 yari maze gukura mu nzira basaga n'abari kubakavaringa ndetse aba bacancuro baba bafashwe neza kurusha undi wari we wese kuko
batagaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, ahubwo nibo wumva bifashishijwe mu bitero bikomeye cyane biri kurimbura Minembwe na Mikenke bikoresheje drone za kamikazi ndetse n'izi ndege z'intambara za Apache helikoptazi zigenda zirekura ibisasu biremereye cyane mu bice bibarizwamo abanyamurenge. N'amakuru aturuka mu gisirikare cya leta ya Kongo yemeza neza ko uko bihagaze kugeza ubu abo bacancuro abagera kuri 4 bamaze kuba bakicwa n'amasasu menshi cyane yarashwe mu birindiro byabo, dore ko aba bacancuro bo bataba bari mu makampu ahuye n'izindi ngabo za leta ya Kongo cyangwa se abarundi. Abangaba bafite aho bagomba gucumbikirwa hazwi ndetse hacungiwe umutekano. Bivugwa neza ko bacibwamo amagurupe menshi kuri ubu ngubu, ukaba usanga abagera ku 8 cyangwa se 9 babarizwa hamwe bitewe n'ibikorwa bashinzwe. Ubundi abangaba nibo bakorodona ibice bigomba kuguruka mu izi drone, bakamenya ibirometero ziza kugenda ndetse naho ziza kurekurira ibi bisasu ziba zitwaye. Aba kandi nibo bakomeza kugenda bakurikirana gukontorora ibijyanye n'ikirere, bakamenya niba nta drone ya M23 ishobora kuza gutungura iki gisirikare cya leta ya Kongo aho gisanzwe gikontorora. Abandi ko kamaro kabo Kisekedi nicyo yabazaniye, kuko ingabo ze mu gihe zageragezaga kugurutsa amadrone byarangiraga drone ziguye muri bagenzi babo. Ibyagiye binateza umwuka mubi nka drone iheruka y'igisirikare cya leta ya Kongo yagurukijwe n'ingabo za Angola. Bivugwa neza ko zatozwaga n'abacancuro ariko zifatikanyije n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, birangira drone iguye mu kigo cya gisirikare cy'abarundi hariya Puezero. Byateje ikibazo gikomeye cyane aho bafatikanyaga ku rugamba maze bikaza kurangira birashe, ndetse ibi bikaza guteza umwuka mubi. Amakuru agaragaza neza ko abacancuro bagera kuri 4 bamaze kugwa muri imirwano ikomeye cyane yabereye mu nkengero z'umujyi wa Uvira nyuma y'uko M23 yari maze kuritura amabariyeri aherereye hano winjira mu mujyi wa Uvira neza hagiye hashyirwa ibirindiro na wazalendo ndetse n'izi ngabo za leta ya Kongo. N'amakuru agaragaza byinshi cyane mu bijyanye n'igihombo Kisekedi yongeye guhura nacyo. Aba bacancuro iyo bakomeje kugarizwa n'urugamba gutya bituma badakora akazi kabo. Byagiye bigaragara abenshi bari bananiwe gukuramo M23 muri Plaine de Ruzizi, byaje kurangira M23 ifashe umwanzuro wo kuva muri ibice mu by'ukuri batarabasha kugira ubushobozi, dore ko bari bafite drone ndetse n'izindi ndege z'intambara, ariko ubwirinzi bwa M23 bukaba bwaragiye bukomeza kuba bufasha izi ngabo kuba barinda iki kirere. Ibi rero byagiye biterwa nuko abacancuro bagabwaho ibitero bikaza gutuma bajya gukorera ibyo bakora kure, ku buryo kuza kumenya ibirometero drone igenda ndetse n'amakorodone baza gusetingamo bitewe naho bashaka kuza kurekurira ibisasu byabagoraga, bitewe nuko batari begereye aho imirongo y'urugamba iri kubera. Ibyagiye bisa nkaho byisubiramo no kuri iyi nshuro akaba ari byo bibaye. Benshi baremeza neza ko abacancuro kongera kubabona bari kugenda basatira ibice biri kubera mu rugamba kugira ngo bamenye aho bagomba kurekurira ibi bisasu bikoreshwa n'izi drone za kamikazi biza kugorana. Ubu tuvugana abacancuro bararira ayo kwarika basigaye bagenzi babo ubwoba bwabatashye. Nanone igisirikare cya leta ya Kongo kiba kizeye ko kigiye gukorerwa twakita nka kava, maze bakaza gukavaringwa mu bijyanye n'ikire maze bakanyura ku butaka bisanzuye. Kugeza kuri ubu ngubu basa naho nabo batizeye umutekano wabo. Intare za Sarambwe ziri gufatikanya n'izi ngabo z'amadubu zari kwirwanaho bagakomeza kugenda badivansinga bakubita batababarira. Ni ibiturika biremereye cyane bikomeje kumvikana, ndetse mu misozi harumvikana ibiturika by'imbunda nini cyane ziremereye, aho M23 yaje kunyuza intwaro muri uyu muhanda uturuka hariya mu bice bya za Kamanyora werekeza hano mu bice bya Plaine de Ruzizi, ibirometero bitari bikeya, ariko M23 yongeye kuzana intwaro kwakita iz'umusada. BM24 Combat zongeye kumvikana ziturika zisheringa ku ngabo, bivuga neza ko ari z'abarundi zari ziri kuzamuka zigana Mikenke ku munara. Ibintu nabyo bigaragara ko M23 yatangiye kongera kugota izi ngabo. Nta mbabazi zihari, uru rugamba rusa naho ari do or die, nyuma y'uko intare za Sarambwe zifashe umwanzuro wo kujya zigaruka gutera ibitero shuma muri ibi bice. Ibi rero biragaragaza agahinda gakomeye no kugorwa kw'ingabo za leta ya Kongo. Umusaruro w'abacancuro wongeye kuba nkene bitewe nuko bamaze gukubitwa rugikubita bataranamenyera iki kibuga, igisa nkaho ari ukubaca intege muri rusange.
ibintu bibaye bishya cyane, ibintu bihinduye isura ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'amakuru yemeza neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'indi miryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu uyu munsi ndetse iki gitondo nk'uko byamaze kugenda bigaragazwa, ni igitondo cy'itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 confirmed 23 igiye kuzamura idarapo rya Kivu Republic. Biragenda gute? Noneho perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto araza kubyitwaramo gute ko bisa naho yamaze kwicarira intebe ishyushye? Inkuru itugezeho nonaha duhita twimukira muri studio zacu kugira ngo tukubwire iyi nkuru. Uraza kwihanganira iri jwi bitewe naho amasaha ageze, ariko ntitwabura kukubwira iyi nkuru igezweho yemeza neza ko muri uru rukerera ubu tuvugana hamaze kuba ibitendo bikomeye cyane mu bijyanye na diplomasi, dore ko ku mirongo y'imbere ku rugamba aho byakomeje no kugenda bizamba. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu utibagiwe n'imiryango ishinzwe amahoro ku isi, aba bose bamaze kwemeza neza ko mama 23 Alliance Fleuve Congo, uyu mutwe wakomeje kugenda uharanira ukwishyira ukizana ndetse n'uburenganzira bw'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri ibi bice. Nyamara byaje kurangira Tshisekedi ibiganiro by'amahoro byagiye bikorwa, yaba ibya Washington, ibyo mu Busuwisi ndetse n'iby'iduha, uyu mugabo yaragiye abitesha agaciro ku rwego rukomeye cyane, icyatumye amahanga arakara ndetse baza gufata ikimeze nk'aho ari umwanzuro ukomeye cyane. Ubu tuvugana Kivu Republic yamaze kugenda yemezwa ndetse haravugwa igisa nk'aho uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo ashobora kuza kwisanga 23 yamaze kumanika idarapo. Byamaze kwemezwa nezamo ikirwa balkanization yo gucamo igihugu kabiri bitewe n'impamvu z'umutekano cyangwa izindi ishu, byamaze kompamingwa ndetse byamaze kugenda bigaragazwa mu bice bitandukanye. Benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bivugwa neza ko bamaze gushya ubwoba nyuma yo kumva ko abasirikare baba 23 bamaze guhabwa uburenganzira busesuye ndetse ibintu byamaze kujya mu buryo. General Sultani Makenga yamaze kuba yatsinda Tshisekedi mu bijyanye na diplomasi ndetse na politike, mu gihe yamaze kumutsinda ku bijyanye n'urugamba. Tshisekedi yahugiwe mu kwirukanka mu bihugu asaba intwaro ndetse asaba n'abasirikare ndetse asaba ko ibihugu bimwe na bimwe ndetse bifatirwa ibihano, ngo na mama 23 ikaba yafatirwa ibihano birimo kwitegeka kurekura imijyi itandukanye irimo umujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma, ariko yibagirwa ikijyanye no kuba yakomeza kugenda covering ibyaha bikomeye cyane yagiye akora birimo ibyaha by'intambara. Benshi bemeza neza ko kugeza kuri ubu ngubu ari nabyo bimaze kumukoraho ku rwego rwo hejuru. Abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi bakomeje gutsindwa kuko bisa nkaho bamaze gucika intege. Mama 23 ishobora guhabwa ubwigenge bitarenze amezi make cyane, kuko ibisa nkaho hari ibimenyetso byamaze kugenda bigaragara aho ibirango bya leta yigenga izi ntare za Sarambwe zamaze kugenda zibitunganya. Idarapo rimaze iminsi risirikira ku mbuga nkoranyambaga, indirimbo y'igihugu yubahiriza Kivu Republic yaratowe. Nimvuga Kivu Republic uraza kumva ibice 23 ikontorora bya Kivu y'Epfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ibi kandi bikaba bishakwa kugira leta yigenga binyuze mu mahanga ndetse binyuze no mu miryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'abubahiriza imipaka n'ubusugire bw'ibihugu. Aba bose bamaze kugenda bakonfaminga neza ko leta ya Kongo yamaze kugenda igeragezwa inshuro nyinshi, ariko baza gusanga ariyo nyirabayazana mu bijyanye n'ibibazo biri kuri ubu butaka. Ubu tuvugana rero Tshisekedi yamaze kwisanga mu ntambwe 18 hashobora gusobanura byinshi cyane mu bijyanye n'iby'ingabo ze zikomeje kugenda zikora, by'umwihariko ibitero bitandukanye izi ngabo za leta ya Kongo zikomeje kugenda zifatikanyamo n'igisirikare cy'u Burundi, ndetse bikaza kurangira izi ngabo z'u Burundi nazo zikoze ibyaha by'intambara bikomeye cyane ku butaka bwa Kongo. Ibyo benshi bemeza neza ko ibi nabyo perezida w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuzabiryozwa mu gihe icyo ari cyo cyose. Nyamara benshi baraca amarenga neza ko mama 23 nubwo yabashije gusubira gato y'inyuma mu bice yari yarafashe, ibi ngibi bidakuraho ko ingabo z'u Burundi nazo zishobora gusabwa igihe gito cyane kuba zituruka mu mujyi wa Uvira zigasubira iwabo, maze ibi bice bigasubiramo mama 23 maze hagashyirwaho imipaka aho hazagenwa imipaka naho izanyura iki gihugu cya leta ya Kongo kigacibwamo kabiri gutyo. Ibi benshi ntabwo babyumviye process, ariko ushaka ikitwa balkanization wabaza amakuru yacyo ndetse bisa nkaho bigeze kuri 85%
ijana, aho M23 yenda kuzamura ibendera ndetse ikamurika n'indirimbo y'igihugu ya Kivu Republique. Nuko abaturage baherereye mu bice bitandukanye by'isi bagiye bahunga iyi mirwano, ndetse n'abandi baherereye mu bice biri hafi na Kongo bakaba batahuka ndetse bakongera gutuza bagatimaza, maze hakajya hacunga ikijyanye n'igitero icyo aricyo cyose gishobora guturuka kuri ubutaka bwa Kongo kiza kuri ubutaka bwa Kivu Republique, ahazafatwa nko gutera ikindi gihugu maze Kongo igafatirwa ibihano bikomeye cyane, ndetse hakaba hashyirwaho n'ingabo zihuriweho zizibanda mu gucunga iyi mipaka ndetse kugira ngo ubusugire bukomeze kugenda bugerwaho. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda bagaragaza ibimenyetso by'uko basa naho batacyumva Tshisekedi, ahakomeje kugenda hagaragara gucikamo ibice mu ngabo, ndetse bamwe bagaragaza ibimenyetso by'uko batishimiye ko uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo yakongera kuyobora indi manda. Igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda gisa naho kigaragaza ibimenyetso byinshi cyane by'uko uru rugamba cyamaze kuruvamo mu bijyanye n'umutima ndetse n'umubiri, batangiye kugenda bahunga. Ibi rero benshi baragaragaza neza ko ari avantage ya M23 ikomeje process y'urugamba rweruye, ariko n'ibijyanye na diplomasi na politiki gakomeza kugenda ikina politiki ikomeye cyane. Ipiyo za M23 akaba arizo ziri kudomina iza Tshisekedi, ugenda urata zahabu ndetse n'ibindi by'agaciro, mu gihe intare za Sarambwe zishyira imbere ubuzima bw'abaturage ndetse n'ibindi bijyanye nabo n'imibereho myiza yabo, ukwishyira ukwizana ndetse no kongera kugira uburenganzira ku butaka bavukaho. Nyamara ibi amahanga yamaze kubyumva. Ni mu gihe nubwo bimeze bityo ibitero bitandukanye biri kuba Minembwe ndetse no muri Masisi, ibitero by'ingabo za leta ya Kongo bya drone birasa mu baturage, nabyo byagiye bimenyetso bikomeye cyane byemeza neza ko Tshisekedi n'ingabo ze bari gukora ibyaha bikomeye cyane by'intambara, ndetse ibyaha bishobora kuza kubagiraho ingaruka zikomeye cyane. Mu gihe iki gisirikare cya M23 cyaba kimaze guhabwa ubu bwigenge, hazakurikiraho ibijyanye no kugenza ibyaha byakozwe n'izi ngabo za leta ya Kongo, aho bamwe mu bajenerali bazitaba urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC. Inkuru zigezweho zemeza neza ko AFC M23 yongeye kumanura ibikoresho karabutaka mu mihanda ituruka Bukavu yerekeza Uvira n'ubundi nk'ibisanzwe, nk'uko uyu muhanda nawo M23 iri gukoresha nyuma yo kurekura ibice bitandukanye. Abarundi bari baratangiye kugenda bayoma inyuma bayirya isataburenge kugira ngo bagende bagaragaza ibice igezemo ndetse bamenye aho bashyira ibirindiro. Ni ukuvuga ko bafatikanyije n'ingabo za leta ya Kongo bahuye n'uruva gusenya M23 yabacucumye ndetse basubirana inyuma mu bikoresho karabutaka, uko bivugwa ko abarundi kuri ubu uri hafi yongeye gusubira za Uvira. Ni imirwano ikomeye cyane yabaye mu bice bitandukanye muri uyu muhanda mugari uturuka Bukavu werekeza Uvira, mu bice bitandukanye ukaza kunyura za Kamanyura werekeza mu bice nka Sange. Aha abarundi bongeye kugaragara birukanka amasigamana basubira mu bice bahozemo. N'amakuru avuga neza ko M23 yifashishije ububiko bukomeye cyane bw'intwaro buherereye mu mujyi wa Bukavu, yaje kuzana ibimodoka biremereye cyane by'intambara nyuma yo kubona ko abarundi bafite intwaro nabo ziremereye bagerageje kuyikurikira mu bice iri kugenda ijyamo gushingamo ibirindiro. Bisa nk'aho abarundi bari bafite initiative yo kugenda bagerageza gukurikira M23 bayirasa umugenda, ariko ntabwo byabakundiye kuko barenze umurongo ntarengwa, birangira M23 ibahaye isomo karundura. Amakuru aravuga neza ko uyu muhanda kugeza kuri ubu muragaragaramo imirambo y'abasirikare b'u Burundi. N'amakuru asobanura neza ko igisoda cy'u Burundi cyongeye gurana uruva gusenya, ariko benshi bavuga neza ko ari cyo kiyicishije kuko bafashe umwanzuro wo gukurikira M23 mu gihe yafashe umwanzuro wo kuva mu biriya bice ikagenda yimuka gake gake, ndetse bikarangira abarundi bayikurikiye mu by'ukuri mu gihe ariyo yifatiye umwanzuro nta gitutu cy'amasasu ayiriho. Nyamara biza kurangira ingabo z'abarundi ziyikurikiye aho zipfiriye. Rero benshi baravuga neza ko zizize cyangwa se abayobozi b'izi ngabo aribo bapanze uru rugamba nabi. Ni ibintu bigaragara abarundi bakomeje kugenda baturuka mu bice bya Uvira. M23 yarekuraga agace abarundi na wazalendo bakinjiramo. M23 no kuvuga ngo ikirekura kabunambo ya mbere n'iya kabiri, abarundi bari barakomeje kurwana bagerageza kuhinjira, ndetse n'ingabo za leta ya Kongo nabo bafatikanya bahise bahinjira mu buryo butabagoye kuko byari byarabananiye. Prene do Ruzizi M23 gisohokamo abarundi bahise bayinabamo ndetse binjira
kumvikanamo n'ingabo za Wazalendo n'ingabo za Kongo bagaragaye banabyina cyane ndetse muri ibi bice. Mama 23 kandi kiva Bijombo hahise yinjiramo izi ngabo nanone z'abarundi na FARDC na Wazalendo. Nuko Mama 23 yagiye iva mu bice ndetse aba bayinjiramo babyinjiramo biza kurangira bashyokyewe ndetse baryoherwa no gukurikira Mama 23 kugeza ubwo batangiye kugenda bayirasa amasasu ahavuye ibi byago bikomeye cyane ku ngabo z'abarundi. Inkuru ziravuga neza ko bari abasirikare benshi cyane Mama 23 yabarese bakikusanya bakamara kwegerana dore ko zari imodoka zishoreranye ndetse basa n'abaye batangiye kugenda bagerageza gushinga defense. Uyu muhanda rero uturuka Uvira werekeza mu bice bitandukanye bya Bukavu, ubwo ni no kuvuga ko uturuka Bukavu werekeza n'ibice Mama 23 yagiye iturukamo. Hakomeje kubera ibitendo bikomeye cyane kuko Mama 23 yaba mu nkengero zawo ndetse no mu bice bya hafi aho yagiye igenda isigamo defense zikomeye z'abasirikare, ariko bisa naho ari mwibanga iby'abarundi batamenye. Rero barenga umurongo ntarengwa baza kwisanga bageze hagati neza mu maboko ya Mama 23. Hafatiwe abasirikare benshi cyane b'abarundi, abenshi gusa nabapfuye nkuko byagaragaye. Imirambo byagaragaye kuri izi modoka z'abarundi zimwe ziri gushya, aho benshi bavuga neza ko abarundi bakoze igikorwa bakita ko ari nk'ubwiyahuzi kuza kurenga uyu murongo ntarengwa bakaza kwisanga barengereye bageze muri ibi bice. Nagahinda gakomeye cyane rero kongeye kurangwa mu ngabo z'u Burundi nkuko amakuru bigaragaza, aho benshi bavuga neza ko abarundi bongeye gukora ibara ndetse bakoze amakosa akomeye cyane yo kurenga umurongo baza kwisanga bageze mu bice twakita ibice biri zone iri ruje. Zone twavuga neza ko ari danje cyane kuko Mama 23 kuza kurekura biriya bice ntabwo bivuze neza ko yari yahagaritse kuba yakora ku mututuma zikaza gusheringa kuri abarundi. Yabagose ndetse barasa amasasu benshi cyane bamanitse amaboko bemeye kumanika intwaro nyine nibo babashije kurokoka, ariko nabo ubwo bafashwe matekwa nkuko inkuru zibivuga. Benshi bavuga neza ko Mama 23 ifite strategy nyinshi cyane iri gukoresha ndetse zo kurwana muri ibi bice, aho bashimangira neza ko iki gisirikare cy'abarundi cyarengereye gikora amakosa ndetse gikomeza kuryoherwa no gukurikira Mama 23 bajya mu bice ivuyemo, kubera ko bumvaga neza ko nta sasu riri kuvuga batari kurwana, uretse ko baje no kurengera bagatangira kuyikurikiza amasasu. Mama 23 bumva ko bari kwikira igitutu ngo igende mbese ibe yagira na za Bukavu maze bakomeze kwigarurira utu duce. Ntabwo byabakundiye rero ubu tuvugana inkuru mbi yamaze gutaha i Bujumbura, i Kinshasa ndetse n'ahandi izi ngabo zagiye zituruka. Ni inkuru zemeza neza ko harimo ikimeze nkaho ari ubujiji cyangwa se uburangare. Nubwo bimeze bityo Mama 23 iri gukubita izi ngabo zagerageje kuyikurikira ndetse bisa nkaho nta wongera guhirahira. Abarundi bakomeje nabo gukubitwa na Twirwaneho hakurya, kuko amakuru avuga ko Minembwe Twirwaneho yakomeje kuyirwanaho kugeza abarundi bakomeje kugenda bagwa muri ibi bice. Benshi bumvaga neza ko ingabo z'abarundi zigiye kubona agahenge bwo Mama 23 yafashe umwanzuro nk'uyu, ariko bisa naho n'ubundi aho byakomeje kuba bipfira ari uko abarundi bakomeje kugenda bibwira neza ko Mama 23 uyagira ngo hari uwayibujije kuba yakongera kubasheringaho cyangwa se kubasubirana inyuma. Kurekura ibi bice ntabwo ari ugutsindwa, ahubwo no kubahiriza ibiganiro by'amahoro. Mama 23 iravuga neza ko ibi ngibi byari bikwiye kwigwaho, kuko izi ngabo zakomeje kuba ziyikurikirana zo nizo kubahiriza amahoro bireba, mu gihe Leta z'Ubumwe za Amerika ishinjwa kujya ku ruhande rumwe ndetse ikumva uruhande rumwe, ikaza gukora amakosa yo kongera gufatira Mama 23 ibyo twakita nk'ibihano ikayishyira ku gitutu kugeza ubwire ko ibi bice kugira ngo hubahirizwe amasezerano. Nyamara abari kwirasabo nabo barebwa mu aya masezerano bikaza kurangira nta gikozwe, ndetse Mama 23 ari gikomeje kugenda yirwanaho. Kugeza kuri ubu nta ngabo z'abarundi cyangwa Wazalendo zirafatirwa ibihano bigaragara, kuko bisa nkaho Mama 23 ariyo yagiye ishorekwa na Kisekedi ndetse na Kayikwamba bagiye bazenguruka amahanga babwira amahanga neza ko Mama 23 ari iri kwica abantu nk'uko bigenda bitangazwa. N'amakuru atugeraho yemeza neza ko uyu mutwe wa Alliance Fleuve Congo AFC Mama 23 wongeye kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane igisoda cy'u Burundi. Ubu ni mbiri ninde uri hasi ninde uri hejuru hagati y'igisirikare cya Mama 23 ndetse n'igisoda cy'u Burundi FDNB kuri ubu,
ku butaka bw'u Burundi hakomeje kugenda hakirwa inkuru mbi, inkuru ncamugongo. Kugeza kuri ubu abasirikare benshi cyane mu gisirikare cy'u Burundi bamaze kugwa muri iyi mirwano bishwe n'iyo mutwe wa 23 baba basagariye bakajya kutera mu rwego rwo gufasha igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ni benshi, umubare ni munini, ariko ibibaye ubu byo ni ndengakamere. nka 23 yateye kampu ya gisirikare cyangwa se mu defense z'izi ngabo z'u Burundi hariya neza ku butaka bwa Kongo, aho bafite ibirindiro bikomeye cyane. Ibihabereye ni agahomamunwa, n'amarorerwa. Benshi baravuga neza ko ari ibihano bikomeye cyane izi ntare za Sarambwe zongeye gutanga, ndetse bisa naho ari ibihano bidasanzwe. Abasirikare bambuye ibikoresho byabo, bamwe barajyanwa abandi baricwa nk'uko byagaragaye, ndetse bisa nkaho ari ibintu byagaragayemo akagambane gakomeye cyane nk'uko bikomeje kugenda bigarukwaho. Benshi baravuga ko igisirikare cya leta y'u Burundi gifitemo abagambanyi bakomeje gutanga amakuru muvomyi ariyo yose. Benshi bakagaragaza nanone ko atari abagambanyi, ahubwo ari abagenda bafatwa ku rugamba batanga information izo arizo zose, ndetse zishobora gutuma iki gisirikare kigira instability, ndetse kikaza kugenda kinjirirwa ku buryo bworoshye. Abafashwe ni benshi bagiye bafatwa amatekwa kuri uru rugamba. Abantu barasobanura neza ko iyo bafashwe aribo bagenda bagasobanuramo 23 uburyo iki gisirikare cyabo kirwana, uburyo gikora, ndetse n'igihe kiba gitegurira ibitero. Ibi rero 23 igahita ibikora, ikagenda ikabatungura ku buryo bukomeye cyane, nk'ibyabaye byamaze guhitana abasirikare b'u Burundi benshi. Intwaro z'u Burundi zamaze kwamburwa neza iyi kampu, iyi barracks yasigariye aho neza nk'uko bigenda bitangazwa. Niki kibaye ko uyu perezida w'igihugu cy'u Burundi anyuzwemo, ndetse ibi biraza kurangira gute? Amakuru agaragaza neza ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya AFC 23 bongeye kugaragara, basa naho bishimira iyi imeze nk'intsinzi nyuma yo kwaka abarundi izi ntwaro nyinshi cyane, ziganjemo intwaro ntoya zatangiye no guhabwa kuri twirwaneho isanzwe ikorana na 23 mu gufashanya kurinda abaturage b'Imurenge ndetse na Mikenke n'abandi batuye mwabira bice bakomeje kugenda bagabwaho ibitero n'igisirikare cya leta ya Kongo. N'amakuru asobanura neza ko amadubu kugeza ubu nayo yamaze guhabwa kuri ibi bikoresho na 23, ndetse bivuga neza ko izi mbunda nyinshi cyane zisanzwe zikoreshwa n'izi ngabo z'u Burundi zaje kuba zifatwa, ndetse abarundi babashije kurokoka n'ababashije gukizwa n'amaguru birukansa amasigamana, kandi nabo byagaragaye neza ko ntacyo birukankanye mu bikoresho bari basanzwe bakoresha muri ibi bice. Ni inkuru iteye ubwoba, benshi bavuga neza ko ari agahinda gakomeye cyane kuri perezida Tshisekedi ukomeje kugenda utakaza abaje kumuha umusada, ariko bikaba igisebo ndetse n'ikimwaro gikomeye cyane kuri leta y'u Burundi, bikomeje kohera abasirikare kuri ubu butaka nk'uko amakuru abigaragaza. Aka kanya rero hakomeje gucicikana ikimeze nk'aho ari amatangazo amenyesha ingabo z'u Burundi ziri kuri ubutaka bwa Kongo ko zigomba kuba ziri menge. Ni nyuma yaho hakomeje kugenda hacicikana amakuru ko 23 ataraho nyine yamaze kugenda ipanga ko iza kugaba igitero, ndetse ikaburizamo ibitero biri kuyipangwaho, ndetse ibitero bigaragara neza ko bishobora kuza kugenda biyihungabanya. 23 abarundi bamaze kumenya neza ko abafatwa ku rugamba bamaze kugenda batanga strategy, aho imbaraga ziva, aho ibikoresho binyuzwa, ndetse n'ibyo bapanga byose. N'ubu biravugwa neza ko hari igitero kiri gutegurwa, ariko kandi abarundi bamaze kukikanga. Ntabwo tuzi niba aya makuru bahawe n'ubutasi bwabo ari aya nyayo, gusa bivugwa neza ko hari igitero cyagombaga gutera ingabo z'abarundi zerereye hirya ya Kabunambo mu birometero hafi 1.5 nk'uko bitangazwa. Kabunambo ya kabiri, kandi bikavugwa neza ko Kabunambo ya mbere 23 afite ibirindiro bikomeye cyane n'intwaro zo mu bwoko bwa BM24 Combat, izi zirasakure. Ibi kandi bikaba byakomeje kugenda bigaragaza neza ko ariyo mpamvu ingabo za leta ya Kongo FARDC na Wazalendo batakifashisha iyi nzira ya Kabunambo kugira ngo baze kugerageza kwinjira muri plane, nubwo biba bitoroshye. Bajya kuzenguruka kugira ngo babashe kuba barinda ubuzima bwabo, ndetse baze gukwepa ibi birindiro bya 23 izi defense ngo zirasakure ndetse zikomeye cyane zazengereje izi ngabo. Abarundi rero barakikanga ko ahangaha hashobora kuza guturuka amasasu menshi cyane y'urufaya, ndetse bakaza kuba ikibateye ubwoba ari uko 23 ibi bitero ikora ari ibitero biba bimeze nka operasiyo
ibasanga mu bigo byabo ndetse aho babarizwa ikabamenesha ikabatwara ibi bikoresho. Abarundi bakomeje guhura n'uruva gusenya. Benshi bibaza impamvu perezida w'igihugu cy'u Burundi adafata umwanzuro ukomeye wo gucyura aba basirikare be ngo bave kuri ubu butaka nk'uko bigenda bigaragara neza ko bakabaye bataha, ariko bikaza kurangira bagumye muri iyi mirwano. Abarundi bakomeje gupfa, bakomeje gufatwa amatekwa, imayiti zabo ubwo ni imirambo yabo ikomeje kugenda igaragara ndetse igashyingurwa mu byobo rusange aha kuri ubu butaka. Ibyo benshi cyane bakomeza kugenda bagaragaza nk'ikibazo gikomeye cyane cyakomeje kugenda kigaragara ariko cyaburiwe umuti. Ingabo za Angola kugeza ubu zo zamaze gusa naho zamanitse amaboko nyuma y'uko imirambo ya kabiri nayo iturutse Kinshasa yerekeza muri Angola. Perezida w'iki gihugu yamaze kujyaho igitutu gikomeye cyane. Abaturage bamubwira neza ko badafite igisirikare cyo kujya gutera inyoni no kwicirwa muri aya mashyamba ndetse no mu misozi ya Kongo, ndetse ko aba basirikare bari basigaye nabo bagomba gutaha maze bakaza kuba bubaka igihugu cyabo. Ibi babikoze mu gihe hari hamaze kugaragara imibare y'abasirikare ba Angola benshi bamaze kugwa kuri ubu butaka nk'uko byagaragajwe, ndetse hari nabo bivugwa neza ko 23 ifite. Ibi byose birashyira igitutu kuri perezida w'igihugu cya Angola n'abaturage bakomeje kumubwira neza ko ibi bitakunda. Abaturage ba Angola kandi basa n'abo baba bafite imbaraga zikomeye cyane mu bijyanye no kuba bakora imyigaragambyo ndetse n'ibindi bisa naho barwanya ibyo batishimiye. Ibisa nk'aho iki gisirikare cya leta gisa naho rwose cyakomeje kugenda gishyirwaho igitutu. Ni amakuru yaravugwa ko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje gutakaza abagifashaga ndetse bagihaga umusada n'imbaraga muri rusange. Ibyo benshi bagaragaza nk'aho ari igihombo ndetse no gutakaza imbaraga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni amakuru agezweho agaragaza M23 ko imaze gukora tombe ku kibuga cy'indege cya Karehe. Ni amakuru avuga byinshi cyane ku bijyanye n'igitero gikomeye cyane cy'izi ngabo cya AFC M23 zongeye gutera igitero gikomeye cyane. Ni nyuma y'uko hakomeje kugenda humvikana ibice bitandukanye byagiye bivugamo amasasu menshi cyane, ndetse byaje kugaragara neza ko M23 iri kugerageza kuburizamo ibitero bikomeye ikomeje kugabwaho n'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Abasirikare benshi cyane muri izi ngabo za leta ya Kongo bongeye gutungurwa ku buryo bukomeye cyane, bongeye kwisanga M23 yatatse Karehe ndetse kugeza ubwo igeze ku kibuga cy'indege cya Karehe, aho bivugwa neza ko cyamaze ubu ngubu kujya mu maboko y'ingabo za M23 kugeza ubwo hagaragaye n'ibikoresho byinshi cyane byakoreshwaga n'izi ngabo za leta ya Kongo n'Abarundi byamaze kujya mu maboko ya Alliance Fleuve Congo. Ibintu biragaragara neza ko abasirikare b'igisirikare cya M23 bari mu ngamba bongeye gukora tombe kuri iki kibuga cy'indege. Bivugwa neza ko impamvu cyihutiwe cyane ndetse hagakorwa igitero gishobora kuba cyanahitanye bamwe mu basirikare ba M23, ariko tageti yariyi bagombaga kuyigarurira kuko hapangirwaga ibitero bya za kajugujugu ndetse n'amadrone ibyazengereje Minembwe ndetse n'ibindi bice bibarizwamo M23. Urugamba rwabaye nibura amasaha agera kuri 7, imirwano ikomeye cyane ndetse ibiturika biremereye cyane. M23 yongeye kwerekana neza ko iri mu ngamba neza, aho aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye gusa n'abahunze iki gice, ndetse nyuma y'uko bari kwakira urufaya rw'amasasu menshi cyane ruturutse mu bice bitandukanye bisa n'ibigose iki kibuga cy'indege cya Karehe. Kuri ubu ngubu ibikoresho hafi ya byose, amadrone ndetse n'ibindi, M23 yamaze kuhakaba ndetse yamaze kuhabohoza nk'uko bigenda bigaragazwa. Ndaje nkubwire iyi tombe itunguranye ibaye Karehe ndetse n'imirwano n'ubu iracyavuza ubuhuha. Nanone harumvikana umwuka mubi mu gisirikare cy'u Burundi i Bujumbura mu bice bitandukanye, ahongeye kumvikana ibirirwa ry'irengero ry'intwaro nyinshi cyane. Bivugwa neza ko zari zarongeye mu bubiko nyuma yo kwibasirwa n'inkongi y'umuriro. Biravugwa neza ko hari abasirikare b'u Burundi biganjemo abashinzwe amasitoke y'intwaro, ariko kandi aba bagakorana n'abasirikare bakuru bafite amapeti akomeye nk'abajenerali barimo ngo na Prime Niyongabo. Aba bose bari kugerageza kugambanira ndetse no gushaka gutembagaza ku butegetsi General Neva utetse igihugu cy'u Burundi. Kuri ubu ngubu rero bikaba byabaye bibi cyane, ibirirwa ry'irengero ry'intwaro nyinshi cyane. Bivugwa neza ko zishobora kuba zarajyanywe mu batavuga rumwe na leta y'u Burundi, by'umwihariko Red Tabara. Ibi byose byaje kugaruka ku mutwe wa bamwe mu basirikare, ariko birishyira igitutu gikomeye cyane ndetse n'ubwoba no kwikanga kuri
perezida w'iki gihugu cy'u Burundi bivugwa neza ko asa naho ntawo kwizera gifite. Ibi bibaye kandi mu gihe amaze kwirukana Liyetona Koloneli Leonidas amuziza kuba ashobora kuba atarakoresheje amafaranga yo kubaka ibiraro by'inkwavu neza nk'uko yari yayamuhaye. Ibi turabigarukaho muri izi nkuru zacu. Namakuru agezweho none hakomeye cyane yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye gutungurwa n'ibitero bikomeye cyane bya Alliance Fleuve Congo, ibitero byibasiye ibice bitandukanye by'umwihariko ibice neza abyegereye hafi na Karehe, by'umwihariko ahaje guhita hagenderamo n'ikibuga cy'indege cya Karehe nk'uko bigenda bigaragazwa. Ikibuga cy'indege cya Karehe ni kimwe mu bibuga by'indege byifashishwaga n'igisirikare cya leta ya Kongo, yaba mu bitero by'indege ndetse n'ibindi bitero bikomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo gitegura. Iki kibuga cy'indege cya Karehe kandi ni kimwe mu kibuga cy'indege gikoraboratinga bya hafi n'ikibuga cy'indege cy'u Burundi cyitiriwe Melchior Ndadaye, kubera ko ibikoresho by'igisirikare cya leta ya Kongo bituruka i Kinshasa, kubera ko ariho byoroshye bigurutswa bikanyuzwa ku butaka bw'u Burundi bikaza guturutswa ku butaka bw'u Burundi bizanwa hano Karehe, ndetse n'ibikoresho biturutse hanze mu gihugu cy'Ububirigi. Ubwo ndavuga ibikoresho bya gisirikare byifashishwa n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ibi byose binyuzwa hariya ku butaka bw'u Burundi, maze hari i Bujumbura akaba ariho bakura ibyo bohereza hano Karehe, maze bikava Karehe bijya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi rero bisa nkaho mu 23 kimara kwagaba igitero yari maze kunetraliza iciye intege ku buryo bukomeye cyane izi ngabo za leta ya Kongo nk'uko bigenda abigaragara. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya 23 bafashe umwanzuro ukomeye cyane, umwanzuro wo gutera iki kibuga cy'indege cya Karehe. Kandi byagaragaye neza ko iki kibuga cy'indege nubwo bamwe bavuga neza ko kitarigarurirwa 100%, ariko cyamaze kwangizwa bimwe mu bice bitandukanye. Zimwe mu ndege zari zihari zamaze kugirwaho ingaruka ku buryo bukomeye cyane. Ibiturika byo biracyumvikana mu nkengero z'iki kibuga. Igisirikare cya leta ya Kongo kiracyahahanyaza ndetse kigerageza guhangana, ariko bisa nkaho iby'ingenzi byamaze kwangizwa ndetse bisa nkaho intego zamaze kugenda zigerwaho. Ibinyamakuru bimwe na bimwe byamaze kuvuga neza ko habaye tombe ndetse ikibuga cy'indege cyamaze kwigarurirwa na 23, ariko kandi benshi baravuga neza ko imirwano igikomeje bitaraba confirme 100%, ariko bagendeye ku mubare w'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bagaragaye bahunga ndetse basa naho bafite bimwe mu byo bari gucikisha byabarizwaga kuri iki kibuga cy'indege, bakaza kwisanga bamaze kuba bagotwa ndetse bazengurukwa. Ibi rero biratanga amakuru yemeza neza ko Alliance Fleuve Congo AFC 23 iri somo yamaze kuritanga mu buryo budasubirwaho, ndetse iki kibuga cy'indege kiri buze kuba kigiye mu maboko yabo bidasubirwaho. Mu